اكتشفت فيا حاجه مؤخرا يعني مش هينفع اتكلم فيها، بس يعني لسه الانسان اللي جوايا ما ماتش، مش عارف ازاي، مع اني بحاول ادفنه بقالي فتره. انا ممكن ابقى اقوى انسان ممكن تقابله في حياتك، وفي نفس الوقت انا ممكن تلاقيني اضعف واحد ممكن تقابله في حياتك. ازاي؟ ما اعرفش.